Ako ste čovjek romantične prirode i umetničkih sklonosti, verovatno ste bar jednom u životu svojoj dragoj osobi napisali pesmu ili bar odrecitovali tuđu. Romantična pesma u svrhe zavođenja i udvaranja uglavnom sadrži veličanje lepih osjećanja i posebnosti odabranice vašeg srca. I to su činjenice oko kojih ne treba mnogo polemisati. No, možete li zamisliti da u vašoj ljubavnoj pesmi draga umre, da se osuši i da je pod zemljom pojedu crvi? Ako naginjete takvoj poetici, onda je Charles Baudelaire pesnik za vas. Nekada skrajnut na potpunu marginu, a danas obavezna školska lektira, Charles Baudelaire je pesnik koji je ostavio najveći utisak na modernu poeziju. Njegova ozloglašena knjiga, Cveće zla, može se uzeti za kamen temeljac moderne lirike. Metaforički rečeno, cveće zla Charlesa Baudelairea je cveće čiji je polen pospešio iznicanje 1000 cvetova, dok je sam Charles Baudelaire ostao najlepši cvetak francuske dekadencije. Ali šta to znači? Kako dekadencija može da bude lepa? Zar ona ne označava nešto što propada, trune i umire? Gde je tu lepota? Odgovor je kratak ako pitate Baudelairea. Lepota leži upravo tu. Dekadentni pokret na čijem je čelu bio kao ikona uzdiže lepotu dekadencije, propadanja i truleži, jer voćka je najslađa kada prezre i krene da gnjili. Lepota ružnoće opsesivna je tema u stvaralaštvu Charlesa Baudelairea. Koliko god da deluje paradoksalno na prvi pogled, ta specifičnost uzdiže ovog pesnika na posebnu ravan, jer originalnost umetnika ne leži samo u njegovom stilu, već i u načinu na koji on posmatra svet. Baudelaireova estetika ružnog nije samo nova forma pesničkog izražaja, već i nova forma poimanja sveta. Simbolizam dekadentne poezije moguć je baš zato što leži na posebnom posmatranju sveta, koji je pre svega ružan, dosadan i zao. Ljudi koji zaziru od zla preispitivaće moralno stanovište Charlesa Baudelairea. U žiži njegove kontroverze govorilo se da je on čovjek koji se rado predao zlu i da je njegova poezija napad na vladajući moral francuski. Nakon što je zaista prepoznat kao važan umetnik, Baudelaire je posmatran u sasvim novom ključu. Njegovo nezadovoljstvo i napetost i dan danas su predmet filozofskih i književnih razmatranja. Pitanje koje se stalno postavlja je pitanje ostvarenja bića. To pitanje zauzima posebnu prirodu ako se govori o pesniku. Tragično osjećanje pesničkog genija koji stremi da bude jedinstven gajali su mnogi pesnici. Naprosto, večita samoća i neshvaćenost često prate stvaraoce poezije i bit će da je i Baudelaire delio tu sudbinu. Krenimo i mi tim stazama kako bi otključali njegovu tajnu. Da li je Baudelaire pesnik koji je izgubljen u svetu, a želi da svede svet na sebe samog? Pokušaj da se odgovori na to pitanje iziskuje osvrt na Baudelaireov život. Ranije sam ga nazvao dekadentom i red je da to podrobnije pojasnim. Zahvaljujući bogatom nasledstvu, Baudelaire je uživao život bezbrižnog estete sa dva osnovna cilja pred sobom, provod i umetnost. Celokupno posvećen poeziji i zavođenju žena, Baudelaire je zaista bio pravi dekadent. Njegov boemski život, prepun rasipništva i ekscesa, dekadentan je u svakom smislu, i duhovnom i fizičkom. Kao strastveni ljubitelj poezije i prostitutki, Baudelaire se opijao pesmama i seksom, zbog čega je bez sumnje bio provokativan učesnik umetničkog života u Francuskoj tog doba. Međutim, i to ima svoju cenu. Emotivni, financijski i zdravstveni problemi pratili su ga cijelog života i skršili na kraju. Nema sumnje da ovaj pesnik bio izrazito krhko stvorenje. Vodeći neproduktivan i nezdrav život, Baudelaire je skončao kao neka vrsta propalice i utučenog umetnika. Čini se da je u njemu bilo nečeg skrivenog što je želelo da izađe, a nije moglo ili možda nije smelo. Zbog toga nije začudno što je čulnost u njegovim pesmama uvek pomješana sa smrću, a lepota sa truležom. Vrlo izražene seksualnosti, njegova najpoznatija zbirka pesama, Cveće zla, uzbudila je javnost kao skandalozno štivo. Slavljenje nemorala, spoj seksa i smrti, lezbejstvo i mnoge druge šokantnosti pojavit će se u ovoj zbirci kao ni u jednoj drugoj pre. No, pogrešno bi bilo zaključiti da je isključiva poenta tih pesama bila da šokiraju i zgade.
Kao što sam rekao, one su odraz nečeg dubljeg. Naravno, mogućno je posmatrati cveće zla kao pobunu protiv lažnog morala uštogljene buržoazije u Francuskoj i Evropi 19. veka. Utilitarizam kao vrhovno načelo novonastale buržovske klase nije mogao pojmiti poeziju niti bilo kakvu vrstu umetnosti, zbog čega je određena vrsta pesničkog ustanka na polju estetizma potpuno razumljiva. Kako se poezija mogla svrstati u suvišne i nepotrebne stvari, francuski dekadenti stvorili su svojevrstan pesnički inat prema buržoaziji. No, mišljenja sam da je poezija Charlesa Baudelairea pre svega unutrašnji, pa tek onda spoljašnji pokrenuta. Kao urbani pesnik, Baudelaire je bio zgađen urbanim svetom i njegova nesreća proističe upravo iz činjenice da je istovremeno morao da prihvati ružnoću tog nepodnošljivog sveta. Iako duboko lična, Baudelaireova poezija sazdana je u duhu epohe i najviše je crpila inspiraciju baš iz grada. Ambivalentni Baudelaire prezirao je grad, istovremeno mu se diveći. Prljavština grada, propalice, prosjaci i običan svet, progutani sveopštom banalnošću života, predmet su Baudelaireove pažnje. Svakodnevnica grada i gradski metež dobijaju u stihovima ovog pesnika šarenu boju, koji će posebno zasjeti u izvrsnom delu Splin Pariza. Ova skupina pesama u prozi pokazuje kako iz ambivalentnih osjećanja prema gradskom životu proističe čuveni Baudelaireov splin. Pojam splin označava posebnu vrstu mrzovolje koja proizilazi iz dosade i zasićenosti životom. Splin je ključna reč za razumevanje Baudelairea i može se reći da je to osjećaj koji prvenstveno određuje njegov doživljaj sveta. Kod Baudelairea nema godsog romantizma kakvom je bio sklon Edgar Allan Poe. Osjećaj splina nije mu mogao dozvoliti da stvara u tom pravcu. Splin je teskoba koju gaji uzvišeni duh pred banalnošću života, zbog čega je vrlo teško pisati na uzvisinama romantike. Oboleo od splina, Baudelaire je odabrao da se leči poezijom i porokom. Poezija proizišla iz čuvenog osjećaja splina i ništavila, izražava žudnju za smrću jer se samo tako iz splina može izaći. No, Baudelaireov eskapizam iz banalnog sveta odigrava se na ravni mazohizma. Umjesto samotne kontemplacije i odvajanja, Baudelaire uskače u metež modernog rada kako bi se divio njegovoj ružnoći i bolesti. Prikazan kao bogohulni otpadnik i gradska protova, Charles Baudelaire je prihvatio ulogu pesnika dekadenta. Njegov elitizam splina, odan bojanskom životu, predstavljao je način bunta, ali i uklapanje u već stvorenu sliku. Opijen poezijom, alkoholom i drogom, Charles Baudelaire stvara od sebe ikonu pesnika dekadencije, koja plovi na talasu đubreta, smrade i prljavštine, kao neprikosloveni brodar. Morbidni simbolizam osnovna je odlika dekadentne književnosti u Francuskoj i sa Baudelaireom ona dobija poseban obrt ka ružnom, obrt koji je bio nužan, a evo i zašto. Baudelaire za mene predstavlja epohalnu pojavu u istoriji zapadne civilizacije. Rekao sam na početku da je Baudelaire najlepši cvetak dekadencije i to ne samo u umetničkom, već i u kulturnom smislu. Suštinski posmatrano, Baudelaire je nagoveštaj ronulosti i starosti zapada. On je tipični zapadnjak koji je simbol istrošenosti i umora od života. Puka je slučajnost, ili Božja volja ako želite, što je Baudelaire svoje nezadovoljstvo i propadanje pretočio u lepu poeziju i hvala mu na tome. Mogao je odabrati da bude samo pijanac i propalica i njegov život bi se završio u anonimnosti, kao i toliki drugi. No, on je pored toga pisao dela, ili, da se pesnički izrazim, sadio cveće čije smo mirise itekako znali prepoznati. Za kraj, kao i obično, ostavljam pitanje. Da li smete da pomirišete njegovo cveće?